machil Yabalo yantuntiak kasmil Ulakhap utzil yapwayak Beja ujahdal Yabalo kukatatikbel Tutsoke mishbakuk eshel Minambal hajtuntahmukan Heshuyotun mak Vishabelesh, Vishanikesh, Tulacan, Lemashop, Tulpachtik lengua yetel cultura maya yucateca. Yashile tak inkat oltik tesh upel kimak olal tial tulakalesh te tumben anua. Kayanaktesh to olal yakuna kimak olal yetel kabecha hak aha kuntikesh lebash ak atesho. Le año kutsokola yang oray tup atatom balop mahach malop tikushtali vale tup atashan yap kach kambalop tom. Tsoki kanik in wiloon uhat utzile kushtala lek inop kikmansik yete le mashop ik yakuntumaho beishan tsoki kanik kushtal yete le topilop kumanti kushtalon. Te tumben anua ki invitar kesh ka seguir nak awayaktikesh hat utzbalop awilik a kuchulesh tak tushak atesh yetel maulubul awolesh mishbikim. Keshika malok eshek yetel ka kuchuk upahtalil ametikesh jejelas balop takushtalesh te tumben anua. Beishane kintzaitesh udios bo tikil tumen ka senkawilikesh le bash kik publicar tik página ubo. Kahakteshe le kuchite kuchiloba kiktit besik u hat utzil yetel u ayik alilet an yetel le sukbenilop yetel u sukbenilop le cultura tanik malo patik le 2024 kikpatik ka kautas tom yab kambal yetel u binu yab tal le mashop ilik le bash kiktit besik tuyoklal u kabetilet an yetel le sukbenilop yantono. Konesh kasik buka ukabetilet an yetel cultura mayaw yetel shane konesh mulmeya utial ikanantik yetel iktsaik ka oltbil tulakal tushop beishane kiktsaik udios botikilti mashop hachbeicha unatsalop tsikbaltik etel yetel shane kikpatik ikmasnats alom tawiknalesh letumben anua yanakimak olaltitesh yetel alakzilesh te 2024 letikuk at oltik lengua yetel cultura maya yucateca utial talakalesh kanantabaish.